Ассалаумағалейкум. Апашкаға келдім, оказывается, ертемен ұқсап қалыптыр. Мен ешті ашып кірейін десем. Самый ме, суық болып. Не деді, а? Аса, не деді, а? ここ起きない起きてな、ご飯要するに食べて、けどもう人は足がだんだん Завтрак жедім дейді отырып. Анан бұтым тизелерім ауырып баштады. Ашы? Тиза? Эме правый бұтым ауырып баштағаннан. Сөрде? Қайра төшекке барып жатып алдым дейді. Сөрде не жатты? Мұссыри. Айтте қатықтап қалдым дейді. Орай акетте. Ой, обачан, окачан, дари мой на, деньги мо кештар, свет өчіп тұрды, ешкім айтпайды. Сөрде, о父さんのところ行ったかなって。いやいや、もうお父さんあかんでんね。Тиге күйесіне больница барып келді деп ойлап едім. Жоқ екен. Ана апашка несе. こう寒くてね。Печенье, конфет берді.これ作った? Оばあちゃん. Бұл бабушка жасадым дейді. Икебана? Икебана жасадым дейді. Кавай, кавай, ты красивый икем, кавай. О, кавай, я? Оばあちゃんもкавай, я? Ақан деген, нельзя деген, керек жоқ. これもっとあったらもう使いときや。みんないや、これ2枚でいい。今いいの? А и конфеттерин чудо. Ладно, давай. Конфеттерин чудо. Кавай. Кавай. И те красивый, конечно. Фиалка. Коре намайва? Незин билбейм дейт. Май. Кавай. Коре ва? Нокоримон. タイちゃんの? いやいや。おばあちゃんさ、食べてみて。いやいや。俺ラーメン食べたから。ラーメン家で食べたから。Лагман жедім. Ладно, давайте. Апашка аман есен. Рамен айвай абыра пойдет. Ладно. Пісте мұнаке. Красная площадь дегенде. Сестренкасы қаза болып қалады.